салом, фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аниҳасая ёробун, фарзона имнида, онал ҳамке кесо ҳангу горол пеу гесимнида. Дӯстони азиз, пачимҳоро низ гузаштем. Каме ҳам бошад ёд гирифта истодаед? Баъдан дар комментария ҳатман нависед. дарси гузашта қайд карда будам, дарси оянда аз пачимҳои омӯхтаамон калимасозӣ мекунем, яъне бо пачим ва бепачим калимаҳо месозем. қайд карда будам. ин дарсро интизор шудед? ин вақт ҳам омад. ин лаҳза бошад, дарсро оғоз мекунем. сараввал аз ҳамсадою садонокҳо бепачим калима месозем. калимаи аввал. ин калима аз садонокҳои о ва и, инчунин аз ҳамсадоҳои ин ва рил гирифта шудааст. чуноне ки фаҳмонида будам дар дарсҳои гузашта, ҳарфи ин агар пеш аз садонок ояд, ягон садоро ифода намекунад, вале агар баъди садонок ояд, талаффузи ин дода мешавад. нағз медонед? нағз дар хотир доред? онҳое ки дарсҳои гузаштаро надиданд, ба канали мо даромада обуна шуда дарсҳои гузаштаро омӯзанд. хуб, дар ин ҷо ин пеш аз садонок омадааст. аз ҳамин лиҳоз ягон садоро ифода намекунад. ин калима бепачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. ори, ори, ори. тарҷумааш мурғобӣ. ин калима аз ҳамсадоҳои пип, дигд ва садоноки а гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. пада, пада, пада. тарҷумааш баҳр. ин калима аз ҳамсадоҳои сангдигд, рил ва садонокҳои а, о гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. таро, таро, таро. тарҷумааш алоҳида, яъне ҷудо. ин калима аз ҳамсадоҳои киёк, сангкиёк, рил ва садонокҳои о, и гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. коккири, коккири, коккири. тарҷумааш фил. ин калима аз ҳамсадоҳои шиёк, киёк ва садонокҳои а, о гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷо талаффуз мекунем. сагва, сагва, сагва. тарҷумааш себ. ин калима аз ҳамсадои миём ва садонокҳои э, и гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷо талаффуз мекунем. меми, меми, меми. ин як намуди ҳашарот аст. ин калима аз ҳамсадои пип ва садоноки а гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷо талаффуз мекунем. па, па, па. тарҷумааш пиёзи сабз. ин калима аз ҳамсадои нин ва садонокҳои у ва а гирифта шудааст. калима бепачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. нуна, нуна, нуна. дар забони тоҷикӣ мо тоҷикҳо калимаи аппаро ҳама метавонем истифода барем, яъне аппа гӯем. фарқ надорад духтар ё писар. аммо дар забони кореягиҳо танҳо писарон метавонанд ин калимаро истифода баранд, яъне аппа гӯянд. нуна. духтаронашон бошанд, аппаро онни гуфта садо мекунанд. онни. ин калима аз ҳамсадоҳои ин ва нин, инчунин аз садонокҳои о ва и гирифта шудааст. тарҷумааш аппа аст. духтарон метавонанд ин калимаро ҳамчун аппа гуфта садо диҳанд. калима бопачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. онни, онни, онни. ин калима аз ҳамсадоҳои ҷид ва пиёб, инчунин аз садоноки и гирифта шудааст. калима бопачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. чиб, чиб, чиб. тарҷумааш хона. ин калима аз ҳамсадоҳои сангпиёб ва иёнг, инчунин аз садоноки а гирифта шудааст. калима бопачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. панг, панг, панг. тарҷумааш нон. ин калима аз ҳамсадоҳои сангҷид, иёнг, миём, ниён ва садонокҳои а ва ё гирифта шудааст. калима бопачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. чаҷангмиён, чаҷангмиён, чаҷангмиён. ин номи хӯрок аст. ин калима аз ҳамсадоҳои иёнг, ниён, киёк ва садонокҳои а, ё гирифта шудааст. калима бопачим аст. якҷоя талаффуз мекунем. анкёнг, анкёнг, анкёнг. тарҷумааш айнак.
این کلمه از همصداهای هیت، ریل، این و صدانگهای آ و ای گرفته شده است. کلمه با پچیم است. یک جای تلفظ میکنیم. هورنگی، هورنگی، هورنگی. ترجمهش پلنگ. این کلمه از همصداهای شیت، ریل، تیت، این و صدانگهای آ گرفته شده است. کلمه با پچیم است. یک جا تلفظ میکنیم. سلطنگ، سلطنگ، سلطنگ. ترجمهش شکر. در این کلمه دوگانه پچیم اومده است. دوگانه پچیم خیلی که به شمایان فهمانیده بودم، دوگانه پچیم ها در زیر یعنی در پایان می آید، یعنی هجا خاتمه داده در پایان می آید. این کلمه از همصداهای ینگ، نیین، جیت، تیگت و صدانوک گرفته شده است. دوگانه پچیم است. یک جای تلفظ میکنیم. انته، انته، انته. ترجمهش نشستن. این کلمه از همصداهای جیت، ریل، میم، تیگت و صدانوکهای آ و گرفته شده است. این کلمه دوگانه پچیم دارد. یک جای تلفظ میکنیم. چمته، چمته، چمته. ترجمهش جوان. این کلمه از همصداهای میم، نیین، هیت، تیگت و صدانوک گرفته شده است. این کلمه نیز با دوگانه پچیم اومده است. یک جا تلفظ میکنیم. منته، منته، منته. ترجمهش بسیار. این کلمه از همصداهای اینگ، پیپ، شیت، تیگت و صدانوکهای آ گرفته شده است. این کلمه نیز با دوگانه پچیم اومده است. یک جا تلفظ میکنیم. اپته، اپته، اپته. ترجمهش نیست یعنی نبودن. دوستان عزیز، برابری درس دادنم آموخته ایستاده اید؟ بعد از آموختن الفبet و پچیم ها در این درس ما یک جا کلمه سازی کردیم. این درس مشکل نبود؟ پسندتان آمد؟ جواب را حتما در کامنتاری نویسید. انتظارم. با همین درس را حسن انجام میبخشیم. تا آخری آینده پناه خدا. یارابون تا من نیا. انیان.